الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih sing kami hatanan, iluda yan kamo ang mga karijo-rijuhan niyo, iwan na sin mga sila sa social media, palnaut mo kasila sa mga kanyang pataan, makakawa kita niyo parbahagian pakanay si persukuan na to dahil hanikmat sa lagu-lagu silang kadro sin Allah Ta'ala habihaon waktu insyaAllah serta yari na mga takama yan ang bukan asing kami yari halaman na mo biyayaon na mo hindi mil kato patutum insyaAllah Ta'ala na biyan na sinali ko makita niyo sin persukuan na to pakanay kung magpalukay, itupal ko siya. Pero nalukain dahil Talib Uthman Nasilin fal yatafaddal siyadatuhu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين والطاهرين ومن سلك سبيلهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد mau maastay manghuda agama Islam pagsarang syukur sin sa taud-taud pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala hayari naman masi-masiya hanughara juruhul sin Allah subhanahu wa ta'ala inka ni'matan ni'mat yanughara sin siya paipun sin siya. Hayari naman kita nyo masi-masi halaw pamandui sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayari naman masi-masi na papakai sin kita nyo inka ni'matan tiranan mapakai sin kita nyo papagtaati pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mau maastay manghuda agama Islam habya agising kita niyo halima bay doon ha ibarat sin hambuok muslim insubay di malawa kanya indua hasabab indua ini syarat hikatayma sin ibarat hinangun sin siya syarat hikatayma sin kakahinang a'malus saliha kakahinang marayaw hinangun sin siya amuna al-ikhlas iban sin al-mutaba'ah in magtag-ipon siya fa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan himinang siya sing kakahinang marayaw amuin kakahinang hikasuok niya patuhan niya hikasuok niya panagpapanjari kaniya insuway sartaan niya singka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhiwutang niya halong pangatayan sin siya. Di mo na siya sin ibadat yaun. Haway ruun maksud sin siya unugang uno imbuat malingkan. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pagtaati fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun karena unugang uno. Bukun karena kabantugan atau akan babansagan din hapagkahisin siya imbuat malingkan himinang sinsiya hinang niya in ibadat yaun hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli
bang inhambuok Muslim. Doon ha ibadat niya kasartaan niya sing ka-ikhlas. In ka-ikhlas niya doon ha ibadat sin siya. Inyaun syarat. Din hadwa syarat hikatayma sin ibadat. Hitunay sin siya. Hapo asing ka-ikhlas. Insuway di malawa doon hambok. Muslim tumunay sin ibadat. Papagtaati fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna al-mutaba'ah. Maksud sin mutaba'ah din di in ma'aun in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala siya na in Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indua sila ini mahinang siya puunan sin ibadat sin hambuk Muslim ay bima'na hindi siya magtag-ipon ni fa Allah subhanahu wa ta'ala imbuat malingkan timitinggil ingkatan kakahinang niya hadwa ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asabab bang nanggayunggungi inhambuok Muslim harwa ini tiranan hikalapas niya din hakalawungan habya kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain na in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabtangan niya taraktu fikum binin ko doon kaniyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun ng warisi wayruun na musaka ipa umat sinsiya pangarutaan kawasa atau akan parihalan dunya uno bang uno imbat malingkan unin agikado tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam binin ko doon kaniyo dua parakala fa in tamassaktum bihima bang kamu nang gayunggungi bang kamu na maugbugi harwa ini dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di na kamu malawong salama-lama kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mau maastay manghuda agama Islam inhambuok Muslim ingkatan kakahinang niya aday naman hapag-ibadat sin siya labi duwa na hapag-ibadat sin siya insubay di gumawa din harwa ini kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hapamagbugi sin kita niyo sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inaraake kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamaugbog simpa maugbog sabun na lasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habya kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati in hadith ini hawak tumayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam wasihatan niya in kasahabatan sin siya ya pahaman sin mga sahaba in wasiha sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyaun hantang pamin na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam then hasabi ito na ngayon sila wasihat para Rasul sallallahu alaihi wasallam hapuas wasihatan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna inilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaan niyo panggayunggungi kamu hasunnat ko hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan kakahinang sin kita niyo ibalik na to para Rasul sallallahu alaihi wasallam
Labi luwa na hapag-agamasing kita niyo, ununahin ang dawaha sin Rasul. Yang da akan dawaha sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingka kahinang-hihinang sin kita niyo. Manggayunggungi kita niyo, hapamandu katu taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian inaraake kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun naman hasun na sin Rasul imbot malingkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Iban naraaki kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umupi kumawa sin kakahinang sunna sin khulafa'ur rasyidin. Isyu sila ini amuna in Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib. Innaraaki kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang sin kakahinang nahinang sin sila. Nahinang sin sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misam pa ing tiaaw wayruun nahinang sin Rasul. Hanahinang sin sila insuway na tuupihan na sa ugmayta. Aunda akan katu tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Habi akabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli biyari in impamagbugi sin kita niyo. Panggayunggung ising kita niyo hasun na sin Rasul. Iban sun na sin sahaba. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yantang niya habya sin bakaang. Abdu alaiha. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kutkutan niyo siya. Insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sun na sin mga sahaba. Bin nawadij. Sin bakaang. Asabab doon haipon si manusia. Inlabi mahuot amo na imbagaang. Ay bima'na. Indaak kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamagbugi. Manggayunggung isin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sunna sin mga sahaba. Sin pamagbugi mahuot. Sin panggayunggunging mahuot. Sin panggayunggungi sabunnal. Addu alaiha bin nawajid. Naraaki kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habiyat tu kahantang pamaubuhi sin kita niyo. Asawab bang inham buok Muslim. Bang impamaubuhi niya. Na maubuhi siya hasun na kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simmatan sabunnal. Pamaubuhi hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiranan niya hikalapas niya hikalamud niya din ha mga tumpukan. Habya kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malapas din ha apinar ka jahannam. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iftarakatil yahud ala 71 firqatan. Waftarakat النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Bang nanggayunggungi inhambuk Muslim simpang gayunggungi hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simpang gayunggungi mahawut. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nabahagi intumpukan sin Yahudi. Pakapituan tag-isa tumpukan. Iban nabahagi intumpukan sin Nasara. Pakapituan tag-dua tumpukan. Wasataftariku hadihil ummah. Iban long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabahagi rama pulak kanat dain ummah ini. Ummah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamagpila ala 73 firqatan. Pakapituan tagtutumpukan. Kulluha ingkatan ini. Dain naman han tumpukan sin Yahudi kapituan tag-isa tumpukan.
panasara kapituan tagdua tumpukan, pa umma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kapituan tagtu tumpukan, kulluha finnar lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan tumpukan ini hitilakbo pa api neraka jahannam illa wahidah. Inbuat malengkan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhambuok tumpukan din ha mga tumpukan ini masalamat siya. Hindi siya makaagad din ha mga tumpukan hitilakbo pa api neraka jahannam. Hawak tumayin diyong si mga sahaba. Ingkabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin aki nila, man hiya ya Rasulullah? Hisiyo ya Rasulullah, in tumpukan malapas din ha mga tumpukan hitilakbo pa api neraka jahannam. Dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Amo ini insyahid singkap tangan singkitan niyo. Dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo inkaunan niya. Habya singkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay bimana himihinang simpang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang uno impiang daakan sin Rasul, uno inhinang sin Rasul, amo inhihinang sin siya. Bang uno impiang langan sin Rasul, lalayuan sin siya. Bang uno inkakahinang sin Rasul, iwan sin sahaba, amo inkakahinang niya. Sila ini hambuk din ha mga tumpukan, malapas din ha api neraka jahannam, puasyat tukatan, hitilakbo pa api neraka jahannam. Maumaas tay manghuda agama Islam. Kahalagaan apang upihi apamandu isin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiranan mahinang sababan ikalapas sin hambuok muslim din haadab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maumaas tay manghuda agama Islam. Apang upihi sin kita niyo, apamandu ikatu tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyari naraaki kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Hasyr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno india akan kanyo bang uno-uno ingkakahinang piangda akan katu tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innara akikita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang kanya. Unin akikatu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala fakhuduhu. Kawaan niyo siya ay bima'na ingkakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo impiangda akan katu tanyo. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Iban uno-uno isab impiang langan katu tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanalangin na kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang kaniya. Innara akikati kita niyo umanib din hakakahinang niya unin akikatu sin niyo sin Allah ta'ala. Layuin niyo. In ayaw na to hinangon. Tumubtob na sadya kita niyo, hauno impiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hauno ingkakahinang sin Rasul, uno impiang daakan ka tutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibang piang langan sin Rasul. Tumubtob na sadya kita doon, ayaw na kita niyo, himinang singkakahinang haway roon na naraaki ka tutan niyo. Damikyan, daakan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan naraaki day kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakabtangan niya, وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno-uno imparakala piang langan ko kanyo.
Inwayroon na yang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangon sin kita niyo. Daung kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajtanibuhu. Layuin niyo siya. Ayaw na to hinangon. Aniwan sin kita niyo imparakala. Yang langan na kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daakan din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mong paummat sin siya. Wama amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Iwan hinangan niyo. Uno imparakala yang daakan ko kanyo hinangan niyo. Hakakaus-gausan sin kamo. Mauma astay mang hudaa kama Islam. Habya sin sambat. Bang uno impiang daakan kato. Hinangunta. Bang uno impiang langan kato. Aniban sin kita niyo. Tumugtub na sadya kita niyo din doon. Bukun ka nagsyahadat kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo asin pag naiksaksi na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inwayroon pagtag-ipunan. Hakasabunnalan imbot malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo asin niya to nagnaisaksi kita niyo sabun na to udin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Daak iban ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in hakikat simpag naiksaksi na to para Rasul sallallahu alaihi wasallam sabun na to in siya daak iban ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu anhu ma naha wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Amo inin hakikat simpag naiksaksi na to para Rasul sallallahu alaihi wasallam sabun na to in siya daak iban ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na pagtaatan sin kita niyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha uno imparakala yang daakan niya kato tanyo hinangon sin kita niyo. Pagtaatan na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar. Ibang kahakarun sin kita niyo. Ha uno imbita kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibura abutan sin pikilan sin kita niyo iban sindi at kala beita kato tanyo sin Rasul. Kahakarun na to. Pag-imanan sin kita niyo. Pag-imanan sin kita niyo haadlaw qiyamah. Ang pagbista. Doon halam sin kubul ang pagpangasubo. Akaib kato taniyo sa atat kala kawaita kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-imanan sin kita niyo hasawab amo ya in hakikat sin pagsyahadat na to para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Iban damikyan, inlayuan sin kita niyo uno imparakala piang langan kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innalangi na kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang kanya. Aniban sin kita niyo wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Iban hindi pagtag-ipunan in Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kita niyo magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala imbot malengkan. Bang uno insyara kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati bayhuan sin pagtag-ipon sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mauma astay mang hudaa kama Islam. Amo inin hakikat sin syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Bukun ka in agama Islam. Yukup na kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasabiat to insubay di malawa kato taniyo in mutaba'ah pangakari hapamandu ikato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag ibadati sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita awa in mga sahaba asal tanda in mga sahaba lando in kajaga katilusan nila hakakahinang kakitaan sin sila kakahinang sin Rasul.
Ayaw pa ka para kala dakula, imbot malengkan para kala sibi-sibi. At kala kita nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, himi nang ha para kala ayaw natawakan ha kakahinang yaon. Away roon pagduarwa, away roon pag-asubo, inhinangon nila magtoy. Asal in mga sahaba, in kadya nila ha kakahinang mahinang sin Rasul, away roon pag-asu, pagduarwa, imagtoy nila hinangon, yaon doon kanila immutaba'a. Yaon doon kanila impang-upihi para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Ibnu Umar radiyallahu anhuma, istana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. Long sin Ibnu Umar radiyallahu anhuma, nagpahinang in Rasul sallallahu alaihi wasallam singsing min dhahab, din habulawan. Inkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Ibnu Umar, pangsulugon na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in singsing niya. Uno inhinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baliskaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in singsing niya yaon. Amin aon parmata sin singsing niya yaon, baliskaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makapababa. Biadto inhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman kita si mga sahaba. Nagpahinang isab in mga sahaba singsing habya singsing sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli hawak tumayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam si makat pamimbar. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal inni kuntu albasu hadha al-khatam wa aj'alu fassahu min dakhilin. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiaunan ko, pagsulugon ko in singsing ini. Inhinangon ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baliskatun ko, in hagwa makapalawom. Hapos mayan, nagkabtangan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampaniya biyugit, yubuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in singsing niyaon, biyugit sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pamahuli lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, wallahi la albasuhu abada. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi di ko na suulugon, di na ako sumulog singsing salama-lama. Kitawa in mga sahaba, wayroon niya unahin ang kagaggat. Yabugat kanila hawak tumayan. Yuwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in singsing niya. Yugit sin Rasul. Ampa, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la albasuhu abada. Uno'y sabihin ng sin mga sahaba. Tuwan singsing din habulawan, yugit sin Rasul. In mga sahaba, nagpahinang desab sila, naghinang desab sila singsing habya singsing sin Rasul. Waya kagagat. Inwayroon nila biyugit, minsan pa inkyaunan sinsing din habulawan sa unin hinang nila. Hawayroon pag-asu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawayroon pagduarwa, ya Rasulullah, may ta mo biyugit in singsing ding habulawan. Sa unin hinang nila, biyugit nila raysab in singsing sila. Amo ini, intanda in mga sahaba, in katilo sa sinsila kadya nila. Wayroon din hamang kakahinang sin Rasul, kakitaan sin sila. Hayaon doon kanila immutaba'a
Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon din ha mga kakahinang sin Rasul imbot malengkan hinangon sin sila. Biya iniingkahantang si mga sahaba. Biya iniingkahantang sin mga sila sahaba. Hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa habang habyat to inkaunan sin mga sahaba. Bang aun din ha mga kakahinang kakitaan nila na hinang sin Rasul. Hawayroon pagduarua hinangon sin sila. Hazaman sin kita niyo nabaliskat. Nabaliskat. Unaing kakahinang sin kita niyo. Himinang pakita niyo sin kakahinang hawayroon na piyangda akan katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawayroon na naraaki kita niyo himinang kaniya. Himinang pakita niyo sin kakahinang mahuli hisud na tupaaga masing kita niyo. Bukun ka habya sin agi sin kita niyo kaina in hakikat sin pagsyahadat sin kita niyo. Amo na impagtaatan na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha uno impyang daakan niya katutan niyo. Iban layuan sin kita niyo. Bang uno impyang langan katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag imanan kaharon sin kita niyo bang uno imbeta katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa may tahiminang kita sin parakala hawayroon na piyang daakan katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maumaas tayo manghudaaga ma Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk Muslim wayroon dapat imbot malengkan hakatan kakahinang niya hapag tag-ipon niya fa Allah subhanahu wa ta'ala insubay ibalik niya ingkatan kakahinang niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno na hinang dakabaha sin Rasul. Yang da akan dawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kakahinang hihinang sin kita. Misampa in hamaksud sin kita niyo marayaw. Hapangatod na to marayaw. Atat kala nalawa kato tanyo in mutaba'ah. Panguruli hapamandu ikato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanto minsan pa in kakahinang yan hapangatod sin kita niyo marayaw. Bukun ka long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biandaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Aisha. Yang riwayat din kan Bukhari wa Muslim. Unin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ummat sin siya. Man ahdatha fi amrina siyo man ahdatha fi amrina ay man amila amalan jadidan fi amrina fi dinina wa syari'atina. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyo in himinang sin kakahinang bago ha uno bago ha agama sin kita niyo bago ha syara sin agama sin kita niyo himinang kita niyo sin kakahinang hawayroon na piyang daakan katutan niyo hoon hamaksud sin kita niyo marayaw sa himinang kita niyo sin kakahinang nalawa katutan niyo doon. Impanguruli hapamandu ikatu tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himinang kita niyo sin kakahinang mahuli siyud sin kita niyo paagama Islam. Siyud sin kita niyo pasyara sin agama Islam. Bukun ka in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In syara sin agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala. In naghinang sin syara sin agama sin kita niyo. Bukun manusia. Dain hasabiat to habya ka to tanyo ipon. Nag-aagama sin agama Islam. Wayroon ka patot sin kita niyo manud suri. Pasyara biyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasyara biyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piatarang ka to tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbot malingkan unuin ka to tanyo. Huminang bang uno impyang daakan. Lumayo bang uno impyang langan ka to tanyo sin agama sin kita niyo. Dain hasabiat to
bangkitan niyo himinang singkakahinang bago mahuli. Siyod na to pak agama singkitan niyo. Siyod na to pak kakahinang sinagama haway roon. Karya sali singkakahinang yaon kakahinang sinagama. Haway roon karya sali nahinang sinnasul. Unin agi katutan niyo sinnasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa raddun. In kakahinang yaon. In siya mardud. Di tayo maun hahabarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa hamaksud sin kita niyo marayaw. At kala nalawa amo ini in kahalagaan. Doon ha ibadat sin kita niyo in suway di malawa. In mutaba'ah. Suway di malawa. In panguruli sin kita niyo halimpa bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asawab may tabang nalawa. Tiranan. Wayru mahasi sin kita niyo ha ibadat ha pangatod sin kita niyo ibadat ha wayru na hinang sin Rasul. Ha wayru piyang daakan sin Rasul imbot maringkan. Kaman inyaon. Hikadilikaw pa sin kita niyo asawab may ta. Inakahinang nakita niyo sin kakahinang bago ha agama. Damikyan, hado ka ing riwaya din kan Muslim, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyusiw inhimi ng singkakahinang, laysa alaihi ay laysa lahu dalilun min al-ayati was sunnah. Hisiyusiw inhimi ng singkakahinang long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon mamaytai dalil. Din ha Quran. Iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun kanara akikita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imang gayunggungi halwa ini. Halam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabit to, bangkitan niyo himi ng singkakahinang haway roon dalil mamayta ikatu taniyo. Inya un dalil din ha Quran piyang daakan katu taniyo. Damikyan on dalil din ha sunnah hadith. Inya piyang daakan sin Rasul. Inya nahin ang sin Rasul. Inya nahin ang sin mga sahaba. Unin agi katu taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawiya rasin nasabot sin kita niyo hadith hado kayong riwayah. Fahuwa raddun. In kakahinang-hinang singkitan niyo on hawayroon dalil din ha Quran iwan sunnah. In siya di tay maun. Wayroon mahasi singkitan niyo tutungbasan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Asawab may ta nalawa katu tanyo in mutaba'ah. Bukun ka maumaas tay manghuda agama Islam. Jukop na gato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Bukun ka amo ini imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. In jukop na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agama Islam. Wayroon na kulang haagama. Allah subhanahu wa ta'ala inna mayta ikatu tanyo in agama jukup na. Jukup na damikyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat. Doon haipon sin siya. Iban nagrida na in Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-agamahan sin kita niyo agama Islam. Maumaas tayo manghuda agama Islam. Amo ini bang nalawa katu taniyo immutaba'ah tiranan minsan pabiyarin intao sin kakahinang singkita niyo apa ngatud singkita niyo marayaw atat kala nalawa immutaba'a singkita niyo tanto wayroon mahasi singkita niyo imbat malingkan inyaon mahinang pasababan ikajul na singkita niyo haadlaw gana. Maumaas tayo manghuda agama Islam. Di baha kita niyo mabaya sing kalabyahan bang napaon na to. Napaon sing kita niyo impamagbuhi.
Hapamandu'i katu tanyo hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin agi katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hasura Ali Imran kalabyahan bang napaon sin hambuk muslim im mutaba'ah pangakarin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Allah ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kul pamungan kanila ya Muhammad baitai sila bang bunnal impaglasan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sila malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun ka unuin hangkan sababan nagtag-ipuni kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab tuan inyaun hasilun sin kita niyo in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab bang nahasil na to in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan yaun mahinang sababan amu yaun hini kasud sin kita niyo pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hasabet to bang napaon sin kita no immutaba'a pangagari para Rasul sallallahu alaihi wasallam inyari tiranan dong sin Allah subhanahu wa ta'ala pamungan kanila ya Muhammad bang sila matan malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni agad kamu kako asab bang kita miya kada Rasul nagtaat kita niyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam unoy mahasising kita niyo yuhibbukumullah tiranan mahasising kita niyo in rida lasasin Allah subhanahu wa ta'ala apa maubugisin kita niyo pangangarisin kita niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kamit yan di tumubtog doon wa yaghfir lakum dhunubakum iban ampunon basin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan sing kita niyo mahinang sababan hapangakari sing kita niyo bang uno impamandu ikatu tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadukaing aya long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in tuti'uhu tahtadun long sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kamo nagtaati kanya ay para Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang nato bang uno impyang daakan sin Rasul layuan sin kita niyo bang uno impyang langan sin Rasul tahtadun long sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan mahasil sin kita niyo in panduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin pagtaati sin kita niyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam di baha kita niyo mawaya sin biyatu kalabyahan long pasin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa'adatul ibad fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'ir risalah long sin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah imparuntungan sin ipon mahasi sin hambuk ipon in paruntungan hadunya iwan paruntungan ha adlaw akhirah unun agi katu tanyo sin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bittiba'ir risalah ay bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam mahasil sin hambuk ipon imparuntungan dunya wal akhirah doon hapaw magbugisin siya Rasul sallallahu alaihi wasallam pangakarisin siya pagtaatisin siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam maumaas tay manghudaa nga Islam doon hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang napaaon na to immutaba'a pangakarisin kita niyo inyaun nagdara sin karayawan in karayawan mahasil sin hambuok ipon sin hambuok muslim doon hapangakarisin siya hapamandui hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indua ini al-ikhlas wal mutaba'a syarat hikatay masin ibadat atawakan
a'mal saliha kakahinang marayaw tiranan amuin hikasuok singkitan nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikasuok singkitan nyo papa nagpapanjari kato tanyo. Inyari tamikyan syarat daysab kuno mahasil singkitan nyo in aqidah sahiha suway di malawa kato tanyo indua ini al-ikhlas wal mutaba'ah. In manggayunggong ikitan niyo, paaunon sin kita niyo in ka-ikhlas. Iban manggayunggong ikitan niyo, hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amu in kalabyahan, bangkitan niyo mabaya, maon kato taniyo, in ibadah. Ay maon in ibadat na to. Damik yan maon kato taniyo dun in aqidah sahiha. Ayaw na to lawa un indua ini. Syarat insuway di natulawaon tiranan ikatay masin ibarat sin kita niyo mahuli mau maas tay manghuda agama Islam bangon din ha mga kaptangan ko inwala imamo inyat to tanda katiyo atawakan kahina sin ilmu ko damik yan bangon din ha mga kaptangan sin kami in imamo inyat to tawfik din ha Allah subhanahu wa ta'ala mau maas tay manghuda agama Islam paaunon sin kita yung impagpatumtum piatumtumi. Mau maas tayo manghuda agama Islam, hinangon sin kita yung impagpatumtum piatumtumi, biya kahantang uwat. Bukun ka bang aong kita niyo sakit. Dami kiyang bukun ka in uwat, wayroon amin bang ko minum uwat, in kabay ang muminum na sa jakaw. Imbot malengkan unuin na nam sin uwat, doon na mapait. Ma-upload, mapukat, matabang, wayroon nanam. Bukun ka sa atat kala, imaksud sing kita niyo, bang kita niyo, aun sakit, aun niya nanam. Di na to pikilon, inyat to. Imbot malengkan in pikilon sing kita niyo, inya umahinang sababan, hika uli, sin sakit, diara sing kita niyo. Dain hasabiat to, hinangon sing kita niyo, impatumtum, patumtum sing kanya pa kanya, biya kahantang uwat. Misam pa ing tiyaawnan niya, kyudan kaw simpatumtum, ayaw mo pa pamangi. Imbot malengkan, tumtuma, impikilon mo inyan. Impikilon sing kita niyo, mahinang inya unsababan. Hika uwat, sing kaawam sing kita niyo haagama na to. Mahinang sababan. Hika ingat na to, bang unutod imbunal. Agama Islam bang uno tuod in kakahinang sin agama sin kita niyo hikilon sin kita niyo impatumtum biya kahantang uwat nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.